Koinei te wā tuatahi, kua mana te wāri Māori ki te kaunihera o te uru mai ngā kuri a whārei ki o Tamarākau. E toko toru ngā kai tono mō tētahi tūru ki te wāri o te Waka Kai Uru. Ko Carlton Bidois, Suaree Borell, rātou ko Darlene Dinsdale. Local government being expected to take away the rights and interests of Māori that derive from the treaty, and although the government says they're not going to mess with our treaty, they already are. Ko neke atu I te rua te kaumāori matau wa Carlton Bidois e tū ana hei piriti me ki no tōna iwi ake o ngā tiragi nui me ngā kaunihera o te takiwā. Hei tāna ko te mea nui kia pūmau te hononga kei waenga nui I te iwi Māori me te kaunihera. The way I see it, we've got 3 years to do some hard mahi beside and with our council to protect our rights and interests. Ahakoa, te mahi tūkina no te kawana. Nā runga I te tēpu o te kaunihera kai reira awa mātou nei angi tū o te hāpuri. Kei ko atu I te kotahirau e rua te kautau te whānau a Suaree Borell e noho ana ki te takiwā nei. Hei tāna e tikana kia riro mana tēnei tūranga. Nōku tēnei whenua, ake, tuatahira, tuaruara, toi tū te whenua, toi tū te tiriti, tua toru, hei pupuru I te whenua, hei puru I te toto, hei pupuru I te Māori mana motu hake. We need to champion our tino rangatiratanga and tiriti-based governance decisions, taking into consideration the importance of tikanga and kawa and aligning that with the principles of natural justice. I roto I ngā tau, ko Darlene Dinsdale tērā o Tapuika me Waitaha e whawhai ana ki te kāwanatanga mo te wai te take. Aha koa tōna tauhau ki ēnei e hikaka ana ia. The biggest challenge I see facing Western Bay District Council is engagement and localised engagement. For example, local water's done well and the complications that we now face ourselves in and having to work to the decisions of the current councillors today. I te marama o akuhata I te tau 2023, ka whakamanahia e te kaunihera kia tū tētahi wāri Māori mō tēnei kōwhiringa pōti. Arā, e iwa, ka whakae, e toru, ka whakahei. Nā reira, koe nei te rohe pōti, e karapoti ana e tauranga mai o Tamarākau I te rāwhiti, ki waihi I te uru, ka mutu, ki ngā kai mai ki uta. Ka whawhai tonu mātou, kia puritia te tūranga, tautoko te kaunihera, kia puritia tērā tūranga, engari mā te hāpuri, mā te motu e ki, me puritia te tūranga, me tango he rānei. If you can get 1 million people to go to Wellington, then you can get 1 million people to register for voting. Kia au nei. There should be a dedicated Māori seat within each ward. My second option was that we had 3 Māori wards because Western Bay District Council covers the 3 waka of Te Arawa, Takitimu and Mātātua. Ka mutu kea koutou, ngā kai pōti kei te rārangi Māori, mai ngā kuri a whārei ki o Tamarākau te mana whakatau, ko waimā, hei kai kaunihera, mā koutou. Te kawa pāora, mā Aukaha. Ko te reo, te take.